Mayam Kurumzari adon English Impact News ne NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butaram okchari haukiba chahi 2016 ge November ge tarik amadagi haukiba UNC gi matam kaktaba economy blockade ngasi ge thana numit humputra 70 days sukre 70 days sukiba numit humputra sukiba sida marakta koi election gi numit lauthokiba aduga model corrupt conduct chana khaba matungda Manipur government asi government amu oina leba taraga suma gi mathau mayamdi koi PR ama leibagumna haidi koi president rule leiba adugumna haiba tare magi power si sakti si ningthina leitre maramaduna mamang do su Manipur government haiba economic blockade si handonu bidamakta makhoi gi maikai dagi tawgadaba thabak si leitre haiba gi mong da haiba di khuthangat khiba leire aduga naga akhoi UNC habitari United Naga Council gi maikai dagi su makhoi gi demand CP da taragadi haiba economic blockade si lift tawbagi wafum leite maruina khoi phajin no leiriba miu ani khudakta thadok bi haiba gi wafum su leiri adubu tanja se damu hojik leiriba economic blockade especially election corrupt conduct ki matung da masi lift tawgadori bra lift tawbagi situation si mamang dadi ngam gidraga hojik werpang ngam gadro habagi matang da sukhana no gi dang tanga si impact news ki studio election lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna Naga political leaders forum ki secretary Obiriba Oja ATHUAN ABONMEI ni ahamta Oja ABONMEI Taranokchari welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us United Committee Manipur UCM ki president Obiriba Oja ELANGBAM Johnson Oja Johnson Busu Taranokchari welcome to the show, appreciate your joining too. Also joining us MNDF ki Manipur National Democratic Front ki Vice President amasung spokesperson Obiriba Oja LIEN GANGTE ni Oja GANGTE Busu Taranokchari welcome to the show, appreciate your joining too. Ahan ba question si ai Oja ABONMEI dilak charagi Oja Oja gi koi forum hai batare Naga political leaders forum na ngasi thokpa press note amada press release amada maroina hojik phawa numit 70 days surba sida economic blockade ki maramda mayan no wana ready haiba adu matang da su tongan ba koi newspaper sing da media da columnist sing na scholar sing na CSO sing na phongtok phawa wafum sing asida economic blockade se kari dagi haurak libno root cause ki matang dadi kanamta pande masigi chaitheng natraga masigi makha tarakpa sing side effects sing do ina mayam se wari sanabagi mamitai habagi allegation hai gadra wafum amu thambirei si matang da mayam na root cause ta khanade root cause ta kanamta ngangde se so amata wangang di columnism ta ngangde hasigi sigi explanation hai tare wazala inga se luzana kitang pajan hai biu sine da leriba economy blockade si asigi impact hai tare na sigi consequence mayam hauzik face toy masi ekoi UNC marwaina koi naga kangbu na tawba economic blockade si nahan hanjin haikre kamna amatagi particular oiba community natraga area natraga section gi against this nate naga kangbu na tawriba marwaina UNC na tawriba sidi government of Manipur anda Sri Ibobi na luching ba government sina tawroi do thabak tawba moina tawroi do thabak tawrubani na UNC na su tawroi do economic blockade tawrak pani hariba masi sida hojiki leriba kambu maruena khoigi media house the leriba and then scholars singi civil organization singi and then including grassroots level public mayam sina dikhan masi UNC economic blockade si soye lale aduram da chekiba kari gi mak tawbra economic blockade si kedo gi tawri tawfam thok tabni tawri si kari gi mak ra habdi yeng silaktaba asi si tawfam thok tabsi tawri si kari gi no ha tardi asigi Manipur government are sole responsible hoy gidabani makhoi na tawroi do thabak toba for the last 40-50 years hojiki lady ba Sadai Hill district si ekhoi asi da su fazina bhab tab chumba public kamu particularly asi Sadai Hill si naga kamu na pignu haibasi su pignu haibasu natte pi ba tarabadi lady ba madu area adu da lady ba misingi ayaba apam do krino hana fazana tanar ka pifam thoi habani adu number of adu the MOU soi tora la puse asisi the overnight ki help tak district p ge handa to thorak pa 7 district p dring ai tani ai ni se 7 district p dring ai da Sadai Hill amadi jiribam si p ge habisi ma so hai doctor ka manung da plan ma leram du khangrak padigi leak torak padigi habtare khangrak padigi di masi yaro han ekoi UNC kamuna economy blockade thame economy blockade thamsi kari gi damak thamra habtabradi nahan makhai ekoi na hairaga lapasi tanara lapasi Sadai Hill amadi jiribam si pignu
पीगे है बता रहे लेरी मी सिंह मयम स्टेक होल्डर है बता रहे सो मयम अदुम हाइनर लेबा इवन गवर्नमेंट नसु स्टेक होल्डर कामु तानर का पीगनी हाइरी बनी अदु सुता ताना हेक्ट लोल का पी मी अम खरा की इंटरेस्ट मी अमानी की जस्ट टू प्लीज समबडी मी अमानी बखा टू प्लीज टोनिंग होना बदा अनत्र का मागी गवर्नमेंट सेफ तोने होना रपदा मागी सी गुम्बा मयम से तौरपदगी इकोनॉमिक ब्लॉकेज इंपोज तोबनी इंपोज तौरिंग सिदा मी मयम हौजिक सी येंग मसी यूएनसी फट्टे नागा कंबो अदु तवे अदा allegation after allegation लाखरे इकोनॉमिक ब्लॉकेज तौबगी अवाबदी यस नागा सुवाई मेदे सुवाई लेरी बा टॉप टॉप कम्युनिटी मयम सुवाई मणिपुर द लेरी प्रजा मयम एस होल वाई तौबदी मदु गिदु करी गिद मक तौबरा हबदु द जेनेसिस हबतारे द रूट कोज हबतारे मदु रम दि सुयें यिंगदबा ओके अदुना मसी सी रेस्पॉन्सिबल सी कनाना तौहनबर इकोनॉमिक ब्लॉकेज यूएनसी ना करी सु तौदन तौबनी दिनना करी गुम्बा मदे लेबगी करिना अमा गुम्बा लेबगी हबदी श्री इबोबीना हबतारे चीफ मिनिस्टर ना अदे मागी मिनिस्टर गवर्नमेंट सिना तौरो इदो थाबा तौरुदी हजिकी क्रिनोसी तौबनी हबनी दा हजिकी इकोनॉमिक तौरुदबा थाबक तौरुबदगी इकोनॉमिक ब्लॉकेज से लेरकने हबनी मतंग सिदा कोई इकोनॉमिक ब्लॉकेज सिना 70 डेज सुरपसिदा मणिपुर के चिंगतम मफम खुदिमक थाबता लोइनमक अवाबा हारी पोट चै फंगदब मायउनरे अदुबु कोगी सेनापति की ओइना हबतारे कोगी नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ ना थासी की तारीख तरेता कोगी दिमापुर की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन धातर आईओसी द सीएमई दा कोगी सेनापति ददी थाव अमदी एलपीजी गैस फ्री दा हाइदी यामना स्मूथली फंगन बिनबा तौबियु अखोय मसिगी दमकता अपन बामता पिजर हाबगी वाफम से लेरे मसिन ताकदी मणिपुर के अतोप मफम सिंगदा लोई वा तारगा सु सेनापति ती वा बयादे एक्सक्लूसिवली अखोय सिदी लोई फंगदोंग हाबगी वाखलो नमसु सुमाइना अखोगी नागा सीएसओ खरद लेरपसे मसिदी करी हाबनी होजा मदु सेंगमले लेय हाबदी खंगदैदी बट करी गुम लेब तारी इट्स अनबिकमिंग बिहेवियर ने हाबला लोब याय हाबदी मयाम तौनरीबसी सेनापति की खत नुंगाइगे नत तमिंगलों खत नुंगाइगे हबदी यादे वामिन बताबने हौजी की लेरी इकोनॉमिक ब्लॉकेज दे एस होल स्टेट किनी अदुदा सेनापति दा दु मोइना वाइ हाइबबुदी एनीबॉडी हैव राइट टू से और टू डिमांड अदुबु मदुदी आइगे दि नागा सिविल ऑर्गेनाइजेशन मोइन मोइ असेंग मदुम थाबा तारदी इट्स अनबिकमिंग कोई प्लांट मैनेजर दिमापुर हतर आईओसी की प्लांट मैनेजर द सीनियर प्लांट मैनेजर द एप्लीकेशन ई भाता रिक्वेस्ट भाता समाइना कोई सेनापति ददी फंगन बिउ एलपीजी अमदी पेट्रोल ने इरम भाता तोंगाना सेनापति डिस्ट्रिक्ट के दमते एक्सक्लूसिवली लोई फंगलु अदुगा अतोपगी दि वाजा सनु हाइबगी वाखल और म लाखबा तारगदी ngasai की इकोनॉमिक ब्लॉकेज से यामना रूट कॉज मरम चाबो मजा तापिग्रे गवर्नमेंट मदु यंगबिदबदगी मदु ताबिदबदगी हानगी खोगी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग याम ताबिदबदगी कोंजंग से लाखिबने हाबगी वाखु मजा तापिरि दुबु हुजिकी चीज एनपीओ की चीज से थोड़ा बनीना यदि कोई एप्लीकेशन से लाख पसमाइन ओपनली लाखता रबनीना मसीदा मसा की तंग खनबगी सेल्फ इंटरेस्टेड ओइ बगांगु नि हाबी वाफम जिमा प्रूफ तौब्रा हाबी वाफम सेल्फ इंटरेस्ट हाबी लेरीबा मिसिंग अदि एस अ होल सेनापति की नसु ओइरमोय मोय से ओइ मदुदा खरा लेबा civil organization की leadership खरना here in the torma tarabsu madudi ai oi at wahaiba tardi madudi the usa sigi application la sign do bus da NPO yauri NPO gi president ti moze kamba adigi हाइरिबा एनपीओ से के जनरल सेक्रेटरी यावरी लोरी जॉन अदुगा पाउमी नागा यूनियन के प्रेसिडेंट अका दानी सुयावरी अदुगा मराम यूनियन के प्रेसिडेंट आर के पीटर सुयावरी अदुगा थंगाल यूनियन के डॉक्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर चान थांगमी सुयावरी अदुगा ZU स्पेशल जोन की प्रेसिडेंट है तारे NG लुकांग सुयावरी मैं तो तोंगान तोंगान ऑर्गेनाइजेशन में आमना एप्लीकेशन से जॉइंट लेटर में इबाय तारे हां मदुदी मोगी करीमक लेबरा है बदुमक्ति कोई उना दबदी खंगदे बट तौफम थोकते ओके तौफम थोकते ओके मथंग से ओजा जोनसन द लाक्से ओजा कोगी CSO सिंग कलब ने सिंग मदी अतोप तोंगान तोंगान बस स्कॉलर सिंग ना हाइरिबा नुमित हुंपुत्रानी सिदा UNC की ना तालिबा डिमांड सिगी मतंग ददि रूट कोस ददि कनामतना अंडरस्टैंड तोबिदे अदुबु मसिगी इंपैक्ट ओना मयाम से लोइना येनर लेरे हैबगी नतगा फोंगदो ओ लेरे हैबी वाफम लाइसे करि हैबनी ओजा रूट कोर्स तो हंदा किजन नैने बै दरकार ओइ देन लवे ओके मरमदि 2010 द चमान तौरे 11 द तौरे आइना यामना ngakjaba haitare ko koi da phaujabase kaino hai matamda manipur sarkar na state ki executive decision nam lawba matamda ethnic basis ta mi khara na madu demand torpa matamda akoi ki group khara ge ethnic basis ta leiba wakalo nam sagar pe aspiration ama or not to godabuni hai state na ingadra iloidra
ख्वाइदगी पंग मीना जो दुम यार रोय आई वाखंददी को Okay. अदुगा अखोई मणिपुरदा हौजी हाइबिरिबा अखोई सुमना कंदा हाइबिरिबा फमदो मणिपुरदा करमना नागागी लमनो करमना कुकी लम हाबजे कोई रिकॉर्ड लेते अदु आइना खंजबा मतमददी निंगथौ महाराज कियाम हाइबसे 1494 स्वाइ मु ओरमगनी अदु मतमदा पुलिस स्टेशन हांगदो मोरेदा यावे माउदा यावे 18 पुलिस स्टेशन हांगदा अदु मतमदुदा ओरगदी याम कुइगरे हाइजरिबको अरेगी प्लस जस्ट बिफोर 1824 के ममांग द ट्रीटी ऑफ यांदाबु ममांग द चिंगी सिंगसिगा अखोई तंपा के मरी से कमाइन ले मणिपुरी थौगा नो अखोइन हाइजबदी मतम द माउ से स्पेशली मराम दि लुपा चाम चाम ईयरली लौरमी बने बिसाइड्स ngसाइगी अखोई कैनो दुगी मतम गी अखोई सुम कैनो लौनबदु नतबिदा आइना हाइबदि हिस्ट्री सिसु अखोई खर नैनबम चंगेबा वेयरएस लेटेस्ट बाय 1894 दा स्वाइ द मणिपुर की चिंगी एरिया से कमाइन लाकेबा चिंगी एरिया से एनी एरिया अमा डिफाइन तौर लाखप्रबा अदु तारगदि इन फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पुथोपिरो अदुगा तौगिबा 1992 की एमओयू मा हंजन कंटिन्यूअस रेफरेंसम तौसिदि इट वाज ए पॉलिटिकल प्लांडर बाय सम ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर मन दी एनएसएफ को ऑर्गेनाइजेशन अमना मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल सेटलमेंट अमा तौ मतम दमाना कमाय तौना अथॉरिटी ओइबनो अमदु यानगिबनो आइबे स्टिल एकोई क्वेश्चन अमनेबा अदु मदु एकोई नैनरगुम से हाइरिसे मदु पोक्थोंनारागदि यामना कैनोम चखरनेबा अदुगा मदुदेदि यागिबा अखोई नागागी लम इंची अमा यालोय अखोई पीबा यारो हाइबसी मेमोरेंडम द करमाइन तौदना मतमदु द कनान अथॉरिटी पीरे कांदा मसिगी लमसे नागागी ने हाइबसे लेब्राबा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट पाबिरो दरबा प्रोसीडिंग पाबिरो मिंगोंदा चार्ज तौबो खक्तगी वाफम नते हेबा फैक्ट्स एंड फिगर दा तौसेबा 1963 दा Nagaland State Foreman Lautogar Matung 64 officially Nagaland State Assembly na laugi ba warep to the ging Manipur officially sumaina koi the pressure ma piraga laki baneba hogi baneba taseng badi Manipur da ngasi fau da Nagagi land Kuki land Maitegi land haibis ai leitin logjeba as per record ki matung ina koi matang sai sida koi Naga CSO sing maruina koi UNC ha batare makoi so makoi ki demand natraga makoi ki awaba sing si mayam da convey tawna ba su kana honai adubu at the same time atopa kogi CSO sing mayam haiba tare kogi economic blockade natragi UNC na taleba demand sida khara hena masida kin yaning ba khatang leiba sing asina su masida makogi wasi tabagi mauta outrightly madu yaroi haibi wafam dasuma natraga kogi history se understand tau natraga hojik leiriba situation se understand tau haiduna amada yanada wafam sida anima puthona leitaragadi hojik economic blockade adum leigadra haibi wafam jenu adu itaragadi sigi statement am leiba sida sida adu de khona chatu si kamai chatu no okay wrongly prescribed to history do koi shall we follow that wrong prescription makha da history is igi bedu da koi charkaduri bra Manipur ki sangarba puwari sida sangarba to kro from 1947 47 da Manipur sovereign status amar hanjali na thro okay 47 and 49 da hill administration kamai lerunge hauzik ki leaders sing sina madu khangbi bra where was the definition of ngasagi naga kuki ki wafam se lei bra ba kana no khoi maitai gi lam haiba lei bra ba aduna yamna sang chatraga so swai sida isa adu oitaraga di ngasagi marei tauriba natraga akoi gi kanom tong lei se akoi di masi true understanding the high reba ngasi for even use him akoi repeatedly akoi the high at least conducive atmosphere han set to se prajan hari je whatever nang political demand to budo it is directly hitting the people okay madu whether that political demand may be correct or no wrong akoi yeng bai matam du koi khandaro mandi another 120 days ngai re bra mamang 2011 ne toine 2011 ki 123 days to ngai ri bra hojik already 70 days sugre namit yang khem to ngai handak sen record to wai to have gi wapum duni mathang chei oja lien gang tid lak chei oja ngasai root cause understand to wide mayam na have gi matang sida so sida koi mayam su khitang haidi nomit 70 days saurabni na 70 days na mayam se loi wahala bani Manipur gi including UNC so wara mani तंजा से दा मकोई सु तोनिंग बदी वरम दबा याय अदु बतौदे याद बदगी पॉलिटिकल डिमांड मन मरम मदना तौबो वरम बसु याय मसवाई से मयाम सु अंडरस्टैंड तौबा यूएनसी बु अंडरस्टैंड तौबा नतर यूएनसी न हाइनिंग इसे करिनो हैबसी मसी ताबगी मतम दु हाइदी ममांग सु दुम ताबिर मदी अदु होजिक मरुवेना मतम जिसम सांगजलाबनी ना मसी खरा हेना ताब मथौ ताबरा हैबगी वफम दुनि करि हैबनी रूट कोज से मयाम से अंडरस्टैंड तौबिद्र well raj taba amadi tadaba habi pot sida everything has its own time, place, and its own agenda. In this present circumstances, it's dispensation lady to say. Ngasi, ehoina historical facts, Manipur historical facts. Hydragasu, mayam na khangaba adumba
Manipur lepak aman adum koi nisang chitna koi ni historical facts the base story koi masi phause Manipur de koi ching na chan koi panmin abani sida conflict of interest haiba pot ma se koi da subjugate am koi tore ba hariba root cause hai se ready the UNC will say koi gi root cause no yengbi da bani no and the end part of a cannot do the justification to gain kan khali haibusu hoi in their circumstances that the moina so adum haina hai biram basu ya and root cause is just according to my perceptions and my views I think we have 3 different kinds of root cause where conflict of interest is lingering around this atmosphere. Number 1 we have a trust deficit and then number 2 misgovernance and then number 3 we have because of this lack of transparency. Hairiba ahum se is to be one of a root cause where today we are falling into this deep crisis lakpise. Ado ngasai ras nahangbiri bado whether their demands or whether their economic blockade imposed or base yes maram se mayam understand taruk taragadi yes ekhoi understand tawrabani adu ekhoi su yengabani praja mayam ni yengaga ekhoi understand tawrabani asida ekhoi ngasai gi ekhoi ai gi marup athon su haire karigumba district ani do government na administrative convenience ki damakta bifurcate tawgada oiragadi hairiba all walks of life stakeholders sing siga ta naraga fominaraga hairiba potto ekhoi nei na batai ekhoi fully objection to banate hai baneba and if that version is the case ekhoi gi leiriba situation se yengbada nung amana huladi hunba wate haibugumna haiga do pojisu adum watabadi natabane aduna aina lakchani wa keno city lisang chin the world keno city ekhoi sum yengapada Cuba se America na ekhoi moi economic sanctions imposition oina decades of years thambiri neba upai leitana moiso moi to lale haibse khangapade Cuba gi impositions of economic sanction was lift aduna ngasi Manipur gi situation siso aduga based ora aduga keno aina in toto da keno haibi was nachade adubo I think economic blockade is something to do with inhuman hoi protest over we have a legitimacy to demand and to protest what ekhoi aningba ekhoi democracy leipak amu arabne ekhoi ni phongthok bayai protest over ya adom hairiba economic blockade city nasai ekhoi mayamna yabusu yaramuni hai aina khali karigino economic blockade se ekhoi nagai chin na hokna wa banate leiriba economic blockade tori base ekhoi all society in Manipur se ekhoi waminari bane aduna egi motedi I think there is every situations of limits haibama leibanina ekhoi phominaraga hoi nasai on the line of just round the corner the election lakpaga model code of conduct su lakhare adagi imposition moina economic blockade se continue to vadra torora haibduna okay that would be another agenda whereby we'll try to look into that situation sin phagdra pharoi da haibagi sidi mayam su dum lepak mayam su dum khanga da bunin I think at this juncture mayam mamunare aduga marak sidasu muka central government demonetization haiba masu adugi chaithing masu koi phangi banina I think this economic blockade should be lifted at the earliest possible economic blockade se yam athu matam da lofok mathok tai habni hujik loi wanare habni sidi loi yanar wapam ni wabasimadi adubu UNC na 2020 haiba wapam economic blockade se koi koi furb amada community amada target target obnate miyam da target obnate it's not against the people it is against the government habni adubu adu haije batarga su hujikti 70 days surem UNC su khange mayam su loi khange if it was against the government do oibatarga su now it is acting against the people see the UNC su understand tormaning khalle 70 days sure why still they are stubborn huji phatum stubborn or lai se kaino mayam su loi ware happening everyone is suffering that is understood by UNC but still they are stubborn they are continuing the economic blockade that is happening that's how you have say UNC da bukhak ta haibirno people should understand to biro okay people's kambusu oh masisi na maram boido economic blockade ni haibido
government bani taurib se Okay, mara- government buda mayam do mai on biro Okay. some sort of solution pura se asi how kara anything si any problem I haizaning badi maram se yamna legitimate or baya yamna maram charam baya adubu economy blockade asina housing mayam se loinamak suffer to holabni na government da moina pen da bagi masi agitate to bani habni adubu housing ki agitation se public to ina toksal pugi mong se loi khangnare public loi ware habni now everyone is suffering so why don't UNC lift the economy blockade just for the welfare of the people for the welfare of the people da people's na so UNC bu khak da haibirano economy blockade to haliba mi da so haibiro haibani okay economy blockade to hanmadi government na to halaga is their own creation moina toroi da thabo to bi economy blockade to bani Okay. tori ba mi bu khak da haigunu maram di asom da invite to bi ba economy blockade to biro hin invite tori ba mi adu da so haibiro adu da haibiro haibani mudu da miyam changna han haidam tarabadi some sort of solution su laram bi ai nat da duna som da mai kai tongan na secret ba naga kangbu UNC kangbu habrom da communal sira sagan da adum tawda mi di madu ki creation tawrga som da hero on gi handa tawrga leba kangbu khara leri do madu ki khakta moi gi pleasure da sekre aduna ekhoin haining madi naga political leaders forum ma moi na haining madi mayam si ware wa madu kadai da kanana wa hanbara UNC na nate habni okay government ani manipur government ani ma ge responsible do mong wanda fix tawrga ma madu da mi mayam on silaga masi asigi economic blockade se loisin biro haibise adu boja government daga government de haibiro okay government wahal le government ki negligence government ki poor governance le hai na every time for every reason ako economic blockade to batari prasin nate asisi da ko economic blockade atai yengo any form of agitation che yes strike to boy so example mada asigi leibak kini lam gini yam sentiment miyam songna ragat leiri ba thabak ni kani sunat ba mi amahal lam men natraga amma tor me molest tor me adu tor me have gid mar dasu ha sida dum burning tor le ba pham ne ba ko in the meantime hoi phare adu di madu miyam do solution ma puraktra wari sarga solution pura pangatni Okay. solution wari say example da nasai gi ko UCM kangbu na haibidi UCM gi president jana haibido 100 days ke ane haibam du ngai bra haib adu sunate mudu ram du set pi gunu haibani ko na haibadi solution lai rase solution du mayam haidi wari besidi prajasi naga suware meitei suware atai tai leri bachin atop community mayam ware adu section of UNC is only naga khaktagira people gina tabras manipur miyam gina United Naga Council ni city UNC naga gi Miyam gini naga miyam UNC gi ha naga miyam gina Naga miyam gini. adu economic blockade na walib sidi naga miyam su yauri adu naga mayam su yawe mayam yawe city adu economy blockade tori purpose do tauroi do tauri sikrigi tauroi do thaba government na tauru digi creation of districts yes yes tauroi do moi na tauru ni district ano ba sembasi yadin koi gi in short ta economy blockade sikrigi mak tobra habta rabdi hojiki bobi na luching ba congress government na moi na district create to ba tauroi do moi na tauru digi thoki bo incident ni ado tardi hojik kri hani root cause do mudu haura pham adu da changnak okay root cause to ujana habi basi manipur ga mena Yes, koi naga people ki sentiment se khangdana masi toksalo ba mamang da memorandum understanding sign to na ki bata Hoi. hari ba miyam siga tana biramu tana birama ga tokse habani ke tokse habani adum kari ma tana ram taragadi koi naga CSO sing natraga naga miyam na hari ba creation of new districts yagadori percent yadde hadi tana habidi na kri Tana raga di yarang dori basin. tana raga yes lady ba situation sile hena ekoi han digi naga miyam na sai bani ethnic line da togunu hai hoji ekoi gi UCM gi president ethnic line da habido ethnic line da dum tawra le re ethnic line da toge hab tarabadi farene jiribam netra kwangpopi hena ko district si da leri ba ekoi naga miyam si ukrul da chakro ekoi jeliano tamelong chalege aso jom da som da leba kamu senapati chalo uthopam dam da chi leitre ne ko mafam da leitre ne ko natra ethnic line da tardi mudu tawrone adu was ethnic line gi wana ta bida koi NSN IM gi koi objective hai batare Nagalim greater Nagaland masi sana bo hona bagi concept se lak padagi even manipur da lariba naga miyam dasu no Nagalim da yauge have target creation of district new district will hamper the objective have poto no madu wrong concept ni si nagalim have ko NSN gi di chaw khorba issue amada sekra bani Okay. naga sovereignty gi da do rom sekre mudu rom di chalo roise
madu chaladi ekoi na di hoji local gi problem ni Okay. madu di chawkharba national hoji gi two entities ran tawnang ra lekhre adu was October 18 da ko gi South Nagaland gi koi Naga chief mayam gi mifam am su pangthok kidna ja adu Yes. ko gi ancestral land sing se kan amtana sokpu yaro habi wafam su yaw hre yes aduna ekoi aduni ekoi land se sok pai bse manipur government ne na khushi rasi ngasai gi history adule adale habla chingmudo madu ram ekoi chatte district anoba sem basina Kangpokpi district semak pasina natraga top district ama semak pasina ancestral gi land si chakhi ka tok dina te tano ja adum lei ba haibido ai gi suppose da koi gi rasibani si yana ba puraga nangi kri sumang si phauba ai gi sumang pha le si yaina ko mandu ma just some understanding ama conducive way atmosphere tauraga lady ba mi duna Kangpokpi da namfu da le hawan ko re koi Naga kambu se 70,000 80,000 population le moi kamu gi pura discriminate to chumra mokoi gi right mokoi na di Kangpokpi district or Sadar Hill district leaning de okay masi leaning de nam na bantu da pulaga phar pulaga thamga chap na ren na ko du ya bra okay mandu gi sentiment ni ekoi na habdi itning line da noi tauge have tar bdi are ne government na tauge have tar di tauguno have anything si tauno hoji line da sufficient administrative convenience I can rise again. Hoji government is same is purely on the basis of administrative convenience. High whenever. Ado Ozagi philosophy say if it is Ozana high philosophy si oitaragadi. Say Langun the lady but Tarung village say still masi koi Senapati district chil Ozana ethnic line the Togum se na high whatever Ozana puthui philosophy say. CD propound to is propagate to is the ethnic line the tore ethnic polarization tore based on geography sigi jaga sidi ekoi naga khak da taga do ni sigi jaga sidi kuki khak da taga do ni haiba se masi justifiable oida adugi wakhan du adugi logic to da say ekoi di we see Senapati district as a configuration of what cookies Meitei Nepali no adu uje ba Senapati se brand name oina si naga gi lamne haigal agadi it becomes a problem maram di Naga hyper nomenclature is like the extension of Prasagi peaceful coexistence. Adum Hana Laga like Greba. Cornegi Lakpa, political creation, ethnic branding of Matorkan, Sigi Zagasi. Adu, for your kind information, UNC activities was Anton remind of Zagi. UNC na quit notice, Piki was in 1991 92, there was an Ningsing Biriko, Cookie Village in that. Very important. Masi ekoi we cannot forget that. Aduna whatever housing budi whatever madugi kaino to budu to wiragasu I hana intention duty it has been ekoi madu mayam na ugra ba wafam neba. Adu huji highly city purely on administrative basis neba. Aduga say for example housing ekoi gi hill mall lai ba mayam say huji ekoi asida ekoi gi Senapati chingi ekoi gi lalang kupi chingi adu chingi mayam say administrative convenience hai taragati the maximum minimum distance you can travel to a district headquarter for your convenience. I give PRC logo matamda permanent residence certificate logo matamda. Why I have to travel 90 kilometers up to Senapati when I am staying in Bishnupur? Bishnupur district headquarter nakanda leba. Adu give basis to the rectilinear line amu orekasu. Sat launa koi United States ki type states me amje line chingasu yai bai wakanda diko. Adu sigi concepts the la agadi UNC shu adagi any lady ba koi body me amse khana budu nongai gane ba adubu masi mafam ji nattabi da zana sai haibi bedo say aigi apam bagi aigi political aspiration ama madu whether it is voluntarily or pressure to khangje dreko say kano da Senapati kano da laiba lamlang hupi da laiba na still since I have a Naga background I still want to continue to belong to Senapati district hierarchy it becomes when it comes into practical implementation practically madu koina realization ma tora kan dai koina map am ye thora ga ozana high bigi line do chat patara gadi it's purely ngasai endorsement of the ethnic line do ne haba ethnic line do chat like gadi kuni ya zero ai khanja badadi even Meitei Phauda if it is near magi nearest district headquarters is some hill district otara gadi let that part be included in that district adu ko gi thak koi di lai se supplement ma I think we are going somewhere wrong lam ase ekhoi hujik leiri ba lam Manipur lei pak se mapu ma lei
India government ni. Egi leikai se mapu malaiba Manipur government ni. Egi tawudo punamak se Manipur government makhada adugi niyom pathapta chalibani. Sida ethnic line da okay, certain areas are where all Naga as a collective on the Lebusi Yawi, Meitei collective on the Suyawi, Nepali lay Kuki. It is inevitable because in a district Simam Daida, no Naga sing some Togro, Meitei sing no Dom Chalo, Kuki sing some one model of high dehaba. Asigi Port Sida, in the Tanzania Port City. It's need line though, a solution subla. Purely based on administrative convenience, I will report to the Nasi demarcation set or even ever. Some Naibada, I give more ATHUAN so otherwise low biro and Kali. Egi Kendra, Hengleb, Chuchanpur district, Koliba, Kendra say Naga Ichin now sing Lady Bani. They are affiliated with the district administrations. Nasaigi, example Putopa Iwaniko. Okay. Moi ekhoi district adum leibani kendra na henglep ei kendra ni moi leibs time immemorial we were existing together the life was merry ado somewhere non state actor amagi politics amachang phusida be it Kuki or the Meiteis or the Nagas or be it the Meitei Pangan so I said the politics amachang padagi it has distorted the cordial atmosphere that we have been enjoying for the last so many decades. And I like point city. I think today, ikhoy nama gilamni, ay gilamni, ikhoy say ikhoy historical ikhoy gilen hay by pot city. Adu ay the lagadi ikhoy solution. Suplay layroy, laypa kasi ikhoy Manipuri mayam gini. Hay by gi wakhanon na chalaga. Okay. Ikhoy na ngasi live say ngakatang ikhoy pothabal ini. Okay. We have just come here for a short journey. Nahaki ikhoy mafom mode ikhoy na inhabited tawraga. Nahaki ikhoy kinole ikibagi wakakta ni habo course. I think in the larger context, in the larger interest, ayna ikhoy nagagi chinnaw say marumpang sing and kano appeal toning ba convey toning ba di. Okay, there would be some certain policy and political agenda we might have. But in the larger context, the divisions of kano society se lamda based oragadi ekhoi santi hai basi sublai leiroi hek eigi hek next neighbor do na lama cha ma to how mi khatnari bne morom dhai seredi adu gi pot de khoi na hena changsi lagadi there won't be any solution aduna yaragadi ekhoi state government sisu mamin pangthok sunu moi lisang chitna government congress government na puraga la ibni solve the issues in say amicable solution no puraga ekhoi na ngasi good governance hai the good governance it has to be a kind of performing government performing governance hai ba mase mathau tai perform to the good khak hai ba da karino ma on rating pi gi do okay good governance ki mohta koi performing governance for performing government for kodana hena mathuk ta bane du mayam ne he haina ba good governance se leitri se karino hai basi koi impact news ke manung hune ki viewers samna takpir ko good governance hai basi chief minister okram ibobi deputy chief minister gai khangam na mayum dagi porkatu nate public ekhoina thaba mi huni makhoina semgada ba government ni makhoina tarkatu ba governance ni maramaduna aran ba government natraga aran ba governance miyam na pamdaba lai basi Miam na target pa soibe ni maram madai desu check to mathok tai habagi wafam lai on the no brand loja ke break matung da oja hunga sanga da wafam mayam da jari break te anthon jar ke impact ni spement ta do levi Ozal Pain Relief Ointment Khwang naba, kok chikpa, tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Ozal Lipsap group na puthok saba Ozal sinabiyo Welcome back. Manung Hutna 360-degree analysis of
News and events with me Raj Nongthongbam Manung Hutna ngasi khana jarimi ba si UNC na chathaduna la ba kauduna la ba economic blockade ngasi ka thana numit 70 days humputrani sukhre aduga election korok conduct chana khrabni na hojik Manipur government su magi chapcha mathok do tawbang amna lere matang choi sida high economic blockade si kanana lift tawgadori bno center na tawgadori bra center na su state ta dum sina thokre state na su center da sina thokre UNC mathak da tahor bra haibi wafum dunia duga makha chathar kuda ina oja bonmai dilak chani se oja UNC gi kogi demand haiba tare koi khar makhai de mayam loi khangnar wafum atani kogi tanaram dana district create tawkhiba natraga hanagi memorandum mayam si masi follow to ndam tak ningsingam da bai tare masi namaram root cause nen takpiri atu matang sai sida ngasai oja LIEN GANGTE na su takpi ki ba khoi Manipur gilam city naga gi haba makuki gi haba mapangal gi haba maite gi haba leite masi Manipur gilam ni Manipur miam gi ne habni atu bo hari wapam si UNC na natraga khoi naga political party sing natraga naga CSO sing na aya mane yadabugum na tawi hari Manipur gi ni haba simati yadre masi de khoi ancestral lamni habi posida dum leir bani na matang sai sida Manipur gi lamni habi yadabagi posu lere at the same time madu yaba targadi khoi chingi lam sing si maitei sing na loksang gi ro habagi aki bamsu he pongdok polai maru ina ma 2015 gi august ki tarikh 13 ta assembly na pass tokyo bill ahum ILP gi madu na su chingi lam sing si maitei sing na loksang gi ro habagi pose he sandok pa ma ju thengna jai aduga mu khoi mitai sing gi barak ta gi mo khoi mitai sing si scheduled tribe oigadabani habagi wapam thamok padagi maduna su amuk chingi lam sing se maite sen rol sang gidro habagi he na suma makal gi propaganda mayam su sandok pa malere maramuduna koi naga inhabited area mayam sidi naga khatagi ni sida Manipur gi nati habi pose he togum tawi masina seng ba road course oidori brakari habi ni maduda gi horoktana koi gi ngasagi memon mayam do follow taram dre naga cheno singa wari sanam dre habagi pose lakon trocha sagi rasnangi ke do tuma mix up to re okay ekoi ancestral land naga community have say belongs ekoi to do the accident to bani politically artificial geography ma yek to na pot na to bani ekoi accept to de but force ekoi forcefully occupy to hamna do na different case hoji ekoi lady ba state mayam si so ekoi di recognize to de as a naga wena Manipur ni Nagaland ni Arunachal ni natra Assam ni have si so ekoi naga mo na di recognize to de but adun force occupy ni kong gantani hadisha acha nasai ki maduram dan yes adu dem la ke point do nasai khoi ge oja na UCM ge president oja na haibido in can be convenience administrative convenience ni habido hamda district create to si khoi jang gon so hanging ba Manipur government na tobrana trega khoi civil organization valley base hai tariko like UCM government to khibigira yamna sida kanna kri hagni changsin duna yamna government bo defense to brom dum u ba khoi no dedi khoi na haibdi adu rom da sunate be lady va chin civil organization like UCM government to su khoi adu rom sunate khoi purely government boni nasai ki lady ba fibam sida handak ki administrative convenience da hai etning line ate hai district rate tawsi ba taw hauna saro practicable oi ba si yabro asida bhab ta dan koi public ambu sandop bin harau ro welcome tawnari ad sing the diknas taw de valley di welcome tawnar le ne okay kendra assembly segment amanda assembly constituency mam the district mam pibda mi kharabu khakta please tawraga example manda ukhul da Victor Kasing bo police tor loire ha ibo bi wakhan som da ka ngam police tor loire ha na de no ne pi thop gumba som da kri karun tham yare ha ne tenopal pi the police tor ha dorum sel adu re di madu na solution wo da bo di okay political gain ge damak ta district create to risi taw ne ha adu khat ni madu taw se tar di solution lege ta district 60 assembly constituency 60 pi bi ro solution le re ne oi thop ra ba ama itni line at net na han ma khai yengo jiribam se thap kharab jiribam ni 200 kilometers yemani adu imphal east gi makha de leri ne itni line at have the so high pirano have ni da khoi na hiding mani okay leri pibam sida anyway madu na madu ero but whatever be the case khoi naga kamu accept out de hoji ki leri ba 7 district create of su why moi na forcefully khoi bu tawra that is different case but khoi na willingly khoi na wakhan gi isana yana ya duna madu agree to ba ni khoi di taude khoi reject tawi and then hoji ki khoi na haning bana solution le receive tar di aina appeal to muka tawning miyam presamiam maru aina khoi ki valley based civil organization miyam nasu solution
लेसे UCM UNC solution asi lift obiro hain haibiranu ibobi economic blockade si lift obiro haibiro adu da solution loi lerani okay government to in hybrid have ibo bi government da hybrid Right, right. matang sa sida kogi value based CSO sing sina ibo bi gi decision je defend tawraga lay gi mo ma tawre ha gi wafam ozabo me thabi let us try to refresh our memory. In 2011 there were several rounds of consultative meetings, not less than 10. I can still count. Madu the low give warep say Madu warep to matang lorak padagi di Tangai Padragadi equi Miang ba Amatauras in the Manipur Dramatic Union Hall Kangiramani. Back in 2001. Jalerong Kangde any representative Kuki Naga no Yaurakanda. Miyangi warep si kaino duda. District Jiribanga kainoga sembasi Sada Hills sembasi simbam to e haibase matam du low give warep ne. Adu gi maduda tauni na final kick ama piram daida. Karida yana bono khangda bida 120 days loishan laga 2012 the board laki baneba. Aikoi gi memory se yam thuna koi kawe. Aduga UCMD matam du da was only a ngasagi yang marba CSO chamu phambadugi part makakaba. I could do nothing. Adugi same strength to never ngasi ekoi huji follow tawrise. Si ekoi I am sumbabani ko masidai sida aina UCM defend tawgi wanete history will reveal by itself. Second point just for our memory to refresh our memory again. History mu refresh tawde ate. British ki di administration se based on topography and geography taw heba aduna karmain tawge haimatam da tasengna akoigi 1935 the government of India exemba matam da hill gi region sing city memorandum chalaga Simon commission da kaida chalakanda plane na swift tawgi bai aduna akoigi leijeri ba saktam se kanjana ba British na unadministered jaga waina exclusive zone ne thamo hai gi ba amal leigeba representation eba Naga club Naga clubs in 1946 it was converted into NNC for the developed Taurakanda. Adu aina haijabadi 1899 da Manipur sina British ki makuta ningkha tamba koi si mange 1894 da yan hanba subdivision nipan thoe Manipur se ko madudai da hill ki subdivision manga valley gi ahum valley gi ahum se Jiribam Thobal Sadar Tamenglong sina ahum oire Tamenglong, Ukhrul, Churachandpur, aduga ikoi Tengnopal, aduga aziki ikoi Tamenglong. Manga sina hill district oi geba. Madugi same continuity to 1947 da ikoi Manipur Constituent Act si passed out matam da. 47 da amu Manipur Hill Area Regulation Administration se ikoi same heba. Adubu British ki line do convenient oi haidana matam dugi chingu representation mayamna. Haibedagi that same masagi kenodu ikoi follow Taurakanda. That is why Jiribam was included in Imphal East. It was not our political creation nate. It was demand and the continuity of masagi laki ba British ki legacy do. Follow tausi haidana baduna phachai na represent ki badul lai baneba. It was not based on any political bias. Okay, political bias ethnic line nate ha. Aduna masi ekoi clear tawum changeba. Akoi masi khangda baduna. Akoi masen marta even confusion lai sineba. Aduna neba ekoi na ngasai Zana Jiribam haiba aina sona kan haiba adu hunaba lepri se. Aduna akoi history se let us try to know. Yam tin gram matam ni dana. Akoi je khangmina bam di sum changi heba. Natra gari wrongly sum hygiene rakanda even akoi UCM na handak act tong do ubiri ba. It was 5 years back 6 years back we have already started the journey. Okay. Aduga akoi da gidi 40 years back sada hills ki kambu sing tawgra bani ke nogi tawgra bane ba. Aduna masigi hekta akoi gi squarely akoida madumaina hekta haiba se masi aidi tawde manu UCM di still akoi sida UNC uzadi khambiram da ba akoi di kaidobi lakto buno Manipur chala kan moi lakan hena famina gan nungai ni kot kani khangmina bagi akoi nungai bodu lei aduga aza amaka program khaktang na 1963 da Nehru introduced 2 bills in the parliament. One bill was for the alteration of state, creation of a new state. Another was the Nagaland State Formation Bill. Adudai section 3 of that bill, Kariyana Yawi. Nagaland State ki magi territory se, Huzik Lairiba Makokchung ne,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯐꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯋꯦꯟ ꯁꯥꯡꯗꯨ ꯑꯍꯨꯝꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ there was a thumping voice in the parliament mayam noi tawgime there was no resentment people di leide haba moderate oiba but adubu somehow later on it was madu wrongly interpret torakanda underground group amana tawgibado adu still adugi political aspiration du da sida leibiri ba ekoi gi chinau sing sina madu gi continuity ama lei haragadi I cannot stop it we cannot stop it adu amani adubu context di pura separate oiba unrelated oiba maram di madu gi matam du da manipur di protectorate princely state amoina ekoi gi territory sida leijari adu matam du ai ngasai haijagi buduni अखोई के मरी सिदी निंगथौगा मरी सिदी आफ्टू मराम भावबोदी अखोई दी फजना मतम दुगी माम बरा बोसी इन रिकॉर्ड लेग्रबनी अद समन दबरासी वाने दाई हाइजे निंग जी के किलोमीटर लिंसिंग निंग आई अमसंग सिदा पोट अंदर लाक्सद्री दा हां ओजा जाना हाइबो हां मतम सुले हौजी की मराम हाइबे पानबक पुंतंदा असी की हाइबे मतम दी अखोई नसाई की तो इथनिक हाइबे इथनिक हाइबे हसी थोगदोरबनी अखोई बाउंड्री से हन्ना अखोई दुम तवदा अखोई खंगदा पोफबदा and then ekoi naga kamu mete boundary north to south to west to east zum leramba ko okay itne ki wan te in haibese adu hoi hojikti itne nate administrative convenience ni hai machin administrative convenience hai wani lairiba port manung dati purely ethnic nate habisi da फजदे फरने ngasi di chumni di impact debate ko debate tobni normal open debate ma tawna resene with documents 70 Kagui villages are included in Imphal West in East aduna ethnic line nate haibani ko aina actually se akoi yam precision with precision history se koi panaragadi mamangi if Mao ji karai de changamge ne sadar chalamano sadar cycle 3 chalamano if Mao was in sadar cycle ki number 3 da chalamano tro 1947 ki schedule paraga yeng biro ba akoi na haije base I haije base it is based on facts I want creation din Manipur ki history se khangmina se habi wafam thambiri at the same time naga singi su naga ki unique history amala habni na history se tongan na tabagi wafam adum leira to deki every community will have every unique history and it will have its own historical facts adu boy khoi na khanga do buding si aina mayam da viewers as well as the whole citizens of Manipur in thamdaning se and with due respect to all the Naga community phare solution purak ningai moina pamasi de tare district lauthok khrab rollback torase ba rollback hayeng torase hayeng hek tobada problem se na ngasi degi leriba problem degi hen problems lakani ha basi de khoi uyeba adu rollback tobada da pot se subside oi higani hairedi hayeng ma khoi torase ba anda adu su oiroi do pot ne na hojik de hau khare tau khare अखोइना पामजरी बा अदो मयामना पामगदो बसिदे करिनो हायरगा सोल्यूशन मा पुरक पा अदोगा स्टेट गवर्नमेंट सो मोय यामना सोल्यूशन की मतंग से उजार क्वेश्चन मा खरोय बना लाचगे अखोगी यूएनसी के माइके देगी सु पोंदो खिबलारे मणिपुर यूएनसी द इकोनॉमिक ब्लॉकेड हंदो पिरो हाइबी मोता मणिपुर गवर्नमेंट द हाइबी हेरे मणिपुर गवर्नमेंट द हाइरगसु मणिपुर गवर्नमेंट सेंटर द काउथोखरे सेंटर ना मो मणिपुर गवर्नमेंट त वदम हाइलारे अहोम से अमन अमद लोई I'm coming to that point see now state government also has to be committed masai any issue like pasida peace meal da na ki peace meal da solution keno mangtho halaga si halaga amuga potudo hingda bhai tare and at the same time central government under NDA led government also it's not sincere enough New Delhi is sincere oragadi ngasi issue singse nahan issue se loi higado buneba aduna state government has to take its own responsibility they should have act on time at the same time central government should have also act on time moi deliberately ekhoi bu yenga leri bune ekhoi khatna ba ekhoi masin khanan base central government is the divisive policy central government ye aim and objective lete asi se economic blockade adum tawra asi de khanna ningai ekhoi meitei naga asi de khanna ningai kri sum macha lete ai de rada asi de ekhoi ki CM ke president ekhoi jar leringi nahan ai di simple citizen ama hoina ko ai leader nete ai yam nungai taba ma ultimatum 72 hours pa matam ni CM na madu matung da thopa afapata haibdo arom da mi na yeng ma itning rom da chale anyway madu da thamki ge coming back to the ngasai gi government gi matang do government Manipur government se
to achimok labor irresponsible with government nahan Churachandpur gi incident mi mapan siba mi hatunel tawum tamda center digi home secretary laraga krimar yeng sibam tamda chief minister honorable chief minister ne hairman padna aside gi subject ni no yobi gunu haire housing namak center namak intervene tawde center namak blame taw magi di blame ge asom sanar ga asom da magi popular masagal handaki matang sidana election gimmick wena secretary atu oza handaki matang sidani manipur government hairisi UNCC NSN IM ga haibetare at least adu leite leite bata madu support to banina support to have to cry no evidence objective yengo cry no UCM sorry UNC bu NSN gi makhad lebani adu da puthona okay and then ngarang han deputy chief minister ni han ba irresponsible oiba home minister ma khang hairi home minister ni hai ma se okay nomai kabri ba achi kriya ba more road ta kriya koi gi kri thong ha ba kri lokchau da kabri NSN ne putho ba proof to okay haruna putho book to na to ba hojik ti moi machin thir hai ru gi mokhoi boina book to bata oja oi da ba da sida sagal ga mi mayam bu itning line da nungsi da ba meitai na naga yin thi na da ba naga na meitai yin oja na ta pingi se lokchau gi nomai kapi se koi gi manipur government na engineer toga kapan bo sini oja te engineer to have nete moi ne NSN ne hare putho kro ne mi NSN ne khoi ne NSN ne hare ga de proof putho adu oja gi wakhan da masi NSN na ti na dum NSN ne te have de khoi ne haning budi moi ne moi statement gi mutungina moi ne di disown to claim to de adu ngaran han here in mathong bra khang tawnari ko khangra kri na se mai khoi deputy chief minister su haiba UNC khoi NSN am na tragadi UNC na torabra UNC su khulai pairaba organization amu oirabra habi wang adu de lokchau du da UNC lebra ba du chala yenguro ba du to phabi ro punbiro tobiro asi de krisuna to maral le president de oja gangte ha quickly line amu ta matam lo sala I think we need to be more pragmatic and today koi discussion say I think thousands na yengi banina I think we need to be more pragmatic in our discussion ngasi koi na ngasi debate tori say economic blockade how do we bring solution and koi karam haina cementing how do we patch up and solution karai purak sige haibagi kenon koi na ngasi discussion tori bese adona ngasai koi marup athon haibase na government koi demand tobani government koi na blame tobani good fair enough government is liable to answer moi demand moi pam pun mak to government black and white puthok bi bata bani ai na music thamjani ba pot si de ngasi sahi so no boire aduga ngasi su imoi nu ne okay aduga ekhoi hayeng se gan ngai ni okay santi oiba leipak mo oire si solution phong ma the fomin of the dialogue is the only means of medium where do you dialogue is very important adu ekhoi ngasi dialogue su leite solution su purak ke haide amma na ngang ba yaba dum ngang ba man to ba yaba dum to ba ei gi khak ta haibi pon ma leira bani na ngasi manipur se kangkhong chaire only solution is dialogue adu ekhoi holistic view ama isa every community need to have a very holistic approach then only ekhoi gi leiri ba situation se ekhoi solution I final comment oja zeki ojana haibi bodo yes NSA na IM na tawwe na traga tawdi haibegi madu gi authority di nate adubu Assam Tribune da Hebron regi statement na NSA IM na thokpase the economic blockade imposed by UNC is legitimate. Yawi ko oja. Maram chai. Next 2 days after that, the same decision was taken by United Naga Council in Senapati. Well, madu mari lai nei natra lai nei de haibadi let the people decide. Akoi di kashu natte. Adubu madugi manaba line du the lairabadina madugi collusion du natra madugi nexus to the it is up to the people to decide. Aduga amana much before I Naga haiba adu haiba pok tringaida laibak si akoi sempu matamda Naga Chilina kisu have made their contribution in making this akoi laibak si kanna ba khonna tawgre cookie singju tawgre adu ko ningsing ko dabo amana Naga one Naga has a magi forefather amati one meitai ni sibidi ko biganu haiba si dai akoi punna akoi common history amadi akoi common descendant ni haiba se kangjel lagadi akoi khangbira gadi akoi common history lai akoi common descendant ngatani amana amagi machimana ngatani haiba gi wakhalon si masina
root cause uhensi sin maru iba maram do uhensi adu itara gadi khoi gi hujik leiri ba top maram mayam se ditam tamna lo sing matam lejedre makha ta boza abonmei su oja johnson su adu oja lien chu haibe mo mayam de lembe adu mathang damu tan jalo jage habe tare ngasi go nati manipur ke khwai digi maru iba myo em sire sigedru mi se leiron changaduri leiron chan ba mayam loira lakpi haidana invite to matam da chalu matam da leiron chama matam da leiron manung da khoi coffin da yormi ba misak to misak waram dare mungjel aso om lere me hai mungjel to isa isa ni jama tam isa isa to loi si lere me maramatra manipur ki organization mayam government everyone is akoi loina lai gedrab male maramatra manipur sida so makhal ki irang soi maramatra hai riba asiba mayam se loina leron chan sakraga ano manipur ama sem si hai bagi wakhalon da ngasi manu huni throm se matang swadlo sunjarge ngasi throm se da oja bon mai oja johnson amadi oja gangte na ling direct na throm se ba thawai hapi khiba amadi mapung phan biki damak ta oja ambu amukana thaga che phondok chari appreciate your joining Masih nasi manu hulagi tarung nasi edition sekarang topi bagi aku tekan berpe agani koi mail ID di impactvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join topi raga comment amadi feedback tha berpe agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is NONGTHOMBAM signing off. Kurumjari.